أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, sa giyang kaiya kuliling aranaw. So langwa na kerautan na sangko anaw ni nang aging kaiya station tano DXSK 95.5 Kol FM sa giyang kaiya Ranau Radio Broadcasting and TV System Corporation. Pag-imbitar namin sa kanop man, nagyeden so kalalaman tanong, o man lagi daya oras, alas 3 sa Kap Kagabinian, nataman sa ikwalas 4 sa Kap Kagabinian. Uman din anong anak Khamis, na di tanong di mi pagpada, agyang kaiya programa tanong, iningaranan sa panguyat ko mga kangudaan. Lalo na ron di mi pagpadag yang kaya kanagyo so suaranian so Abu Shatiri Abdul Muhaimin Haji Mahmud. Mga bangsami, mga pagaryami, padalamatan tanong so Allah kakagyo na ayamanan yan na maadag yang kaya sindaw maliwanag iti sabab pa malutano miyalit yang kasubra sa oras tanong miya panayo tanong agyang kutua kapaka umanian ayamaan na mga limu Allah na miya ka umabu agyang kaya lait tanong sabab ro mga bangsami, mga pagaryami, ayamanan yan na dir tanong imam na gimantua mapya Kap Kagabinian. Gitu ba, maninta ko Allah askan sana mga bangsami, mga pagaryami, di imam na gimanto, di imam makinag sagyang kanan na kikakad na nira ng mga darpa, paninta ko Allah baka rin mapipia lagi suplarga, magdasi ko trakyan lagi din sa service sa gusto di imam masairo, di mamakinig sa gyang kaya station tano katawan tano ay gira lagi dia na mada kala plerga di hindi mamakinig sa gyang kaya station tano paninta ko Allah baka nod mapipia miraut kano si ikusungan nyo hayamanan yan na makuan nyo agyang kutua antap yo mapia madindingan nyo ibigay kano Allah makaw makano si ikusungan nyo mapipia ginawa nyo so tigo bagobas sa adahan-dahan lang ha pelulumbat kan wigira pelarga kano ka bulaboro ni man to agyang kaya miyakadak la mga truck na ayamana na dita papakabagay lugar ha gira ko na miya takatakaw agyang kurang panagyang kutwa ka dideketang kanala yung si ko maunaan ka matakawato marga na ayamana niyan na udi ka makay nang ka na igira ko na bang kadup ang ko tayo manan yan na mauunaan ka ha sumama kangudan mga pamagdasamanan yan na mga motor na naika mapya na so di tano di kapagingat tano ha kabula boro ni gira ayat pagdana motor kaya manan yan naskan ni mabubali akaskon yan ha lagi dus kay makadupungan tas kay kadupungan na din na kaya bangga kato ha na so tigira na bapiap manan to mi ulaw la na manan yan na maka dingka kasasendita na ginawang ka sabab yan na piya kata man ako so manan yan na pangalika ha piya kata man ako so manan yan na sanggila katigo maloks tano ha na nadir kap man makagiraw agyang kutua paka pinaro-taro kagiwaran ni umranaw
aging kutua ka pananditian na di pakagirawa kagi kiasyakianan na tanto din kumagaan kagi di kap mapakagiraw di kap mamutur ka kagi pakabuba kayo mura apa na kutukah uba pun mana niya napit peremia wafata karena ba magda sa motor pagda niya manapalin udi na pagda niya mabuna kuan miya kalala atrak basta ajel ka importante na penanggilan ka gitu ba ditano di mananggila si kuya mana niya na dapat kita lingumah katawan tanu ay mana niya na ba mustahil dari manggulaw lah belum saging kaya madakla terak malilindig penaging kaya makarsada tanu mana na kan berbagaya sa lugar ira ko na din berbagaya sa lugar aging kuto mga pagaritano mga marano mga drivers tanoy din berbagaya sa lugar pag umbok ya dunia bulabor ni manto magaan su puasa mana na tu minwari makabugay ka sa lugar kenapa kaya nakalebat terkah ira ko na dengan bukan sa lugar so pedakah dengan pakaunaan no dina pakatir tubaan na kaundan gitu mamikap ke traffic yan kira mampu na semua musutum truck na dinian mampu pagi ka anak yang kotua mau oreanian tabi-tabita namanya masa na so tikira na drive thru tomatar sa karsada na masa na dinian katawan naging kaya pira polo atraka maatutundu-tundukun lugar kan wake kamu pergi sa lugar lugar kan aku bupa masa papi malakay ka benar si ko karsada na lala nutunan mambuki ka benaron ya buka benar kau na suka puki tingon ba suka pagalangi kau na malana na mana niyan na kedusa tanuron ka ima tatul ada ani tariq percami abu aparatnya lagi ko takapu nga sari nga sa sekolalan na dapat ka bangad na inalangan girakuan nabi balaw gini no sutrakian na di mamasa bina di may pag-history si kupedian kagi pakailan niya na matugaskon mas kuladu mas tolambu ay mana na pakisisipat yan na askan yung bitaw ula baru ni kira suti kira na adna mi pepengandigan mi pepengandisan yan ka ay mana na pakailan yan na mapia mama gitu mapia sifat kenapa tuh mapia sifat ay kaya mapia na suka pangalim beban benar yaw na anu Rasulullah malay bangsa tentu ngumangalim beban benar ini bantuk si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwasa kapian yan yadat gina ni perawatan tanu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pia kay kala kay menang apia kay kala kay kadato apia kala kay ya mana yan na bangsa na pangalim beban kake si ko pagaring ka Muslim pagaring ka manusia pia pen manari kapkila yang kau na yang koto mipupantakan na mabubak bangsa dia mapeci ko mga alay tamok dia mapeci ko yang mana niyan na mga alay kagaga dia mapeci ko mga alay bangsa di bantu-bantugan na o madaklataw uwi na subangsa na madaglag siya na isumataw ayabu pitir wallah na inna akramakum indallahi atkakum ayabu kebubayan akarkano sasakaw na akarkano naging ko to maalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagagi sumaranaw na upuun din na kaya tagun silang sa menang na ayamanan yan na piyaki ilay niyan din naging ko to ayamanan yan na kalayan ni talompa kalayan ni ayamanan yan na mata kalayan ni ayamanan yan na kaulah dia ni beneng tabita tabita sagi sabut si kuma amranawa gira ko na mo mga si opisina na man yan din na dikatawan so pedian laboro no bo lama kailan yan nun ka ban yan papasong marata kayanan kay di nga katawan na rin na so ulama na yamanan yan na saliantanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at na mesa amila miya yamanan yan na melita din agyang kuto opisina nakagiyas ka na ni matatamparo na inaw na ba niya nagipapasok so mga ulama mga tutuapan di ka rin imbiti aray sa maliwanag si saging kaya mga padayamanan niya na mga darpa na appreciate nila nagsama piyaso yamanan niya na mga
customer iran ha. So mga bisita iran pipianan iran din nagiging sabot ko ayamanan yan na mga maranaw ha. Ginagawa na papakaginawain o to asir kanu na mga maranaw lagi diubo na di kanu pipianan lagi diu. Iti sa bapa ginagawa na papakaginaw tama mo mas mapiapan so ayamanan yan na mapiapan ni kapain dulu na susura nga sa agama ha. Kamay lang ako nakapangalimbuban yan. Nagyang kaya sabot si kumamarang tabi-tabi ako ha. May ko na napakanagkatanong na di sa ni Mreriga. Tingin na uli na di sa ni mama. Yamanan yan na mama kalapang itagan yan. Nakapkararang itan tingin no. Hindi na yamanan yan na pakapilagida. Ha? So agi sa ula-ula. Ha? So ula-ula na ginagawa na tabita na so ula-ula na dinga kilay si ko ayamana na lagi tino ha ditong kilay so paparangay no Islam nasingap kilay ko sa lakawa tribu ha sa lakawa kapagingid ha bung bidan yun ais kanina disimbut dinasimbut so Allah kau pamaop simbut niyan so Allah kenapa dipangampit ha disimbayang na mas mapiay sifat adis ketano ha agian kaya sabot si ko balatan ko pagingid na babu may pentagira so mga tutuan na pagadetaniran dirun madag yang ko to apo ha agian kaya sabot si ketano sabot si ko marana wa bapias basta ada kata usah menang aloks na banyak na paatatar si aloks mama loksa bubay ha to na sanari ada ta demam biet cuma sabot ha. Gitu mga bangsa mi mga pagariami mana na skano mga bangsa mi di mamakin panita ko Allah bakanod mapipia sumunod si ko mga tinderan di silan di imenaw na amada kaliman to customer Masya Allah ha orasi manto mga padagang sumarti da buliw ha isa na kindustano nagyang kanan na mana niya na mga pagaritan wa mga padagang sa gyang kanan na sugod siwil patan yan na nasa siwil yan na dinisan sa siwil na so mababa price insyaallah taala na sa nyo din kuma ha sa kaong kanweran ha panita ko laban san mo mapipia sa gyang kanan nagtium to danyo ha liwanagan wallah suma puso yung isang purakan takan so mga limo yan ha so mga bangsa tanong mga pagaritan no tiun tutsi ko mga walairan ha di mamudi tuturatod peniyo sa waktu asyar panita ko Allah bakanod mapipia mambagian yung mambuso ikasusuatu Allah si ko dino di kapa mamakin gasi ko kapa magusesi ko agama sumambuso emanan yan na kikakan si ko mga opisineran udi na plalakaw si kupiti barang dar pagi kakadan yung mga bangsami mga pagariami ayamanan niya na di mamamakina gigira lagi di oras nabatan wa di amanan niya na magusay sa hukuman si tanong kanagsagian kan na mga pagarita ng mga ulam sa Jamiatul Waqf al-Islami sira ni di mamagusay si kuma hukuman sa katalo na di tanong di mamaguyata si ko antawa arkitano imala manggalbakian ay kabubayon Allah mala manggulaulan yan ay kasuoton Allah na apapakatano din tano so mga bangsa tano mga pagarita no ayamanan yan na rampi sa pagkalipatan nilan so agama na subman so andeng katawan nilan so agama tano agama Islam na ayamanan yan na di tano di imama guyeta gira ko ano to na katawan ka na ayamanan yan na igirakuan na katawan na kadno to na kalilipatan ka na mialir kabud na bangkan kiato si Masya Allah na gito mga bangsa mi mga pagaremi adi mamamakin na gimanto sa gyang kanan ayamanan yan na kikakadnan yung mga darpa panita ko Allah bakanod mapipia timon tano Allah si ko surga yan si ko emanan yan na ditano di kapa apa magpedasi ko mapia so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na emanan yan na
lalayo niya ni pamang ni nagyang kutuwa Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana. Ya Allah na bukan kami sumapya si ko dunia nagu sumapya sa ano nga na maori. Gitu suka pasul ko surga. Almar'u ma'a man ahab ay may pagpadaw tayo na sutawap kebubayan yan. Sanjap kebubayan yan na yamanan yan na ayan yan dan may pagpada Masya Allah na papangilay ka sa kebubayan na ka ama paparatian si ko Allah kaan kami pagpada si ko surga. Kenapa yang kebubayan na ay bukap kebubayan ko nakagyan na arap na kawan marataan na sifat. Upo na kaya kebubayan kasi ko tao na yamanan yan na sabab ko adna arap na kaon, di nga di panunotang agi adna arap na kaon, pipikiran ka aymanan yan, nagyang kanan aymanan yan na manusia napkailinalin, kepakayap kebubayang kanan ni man to mapitan ay kagudkan yan. Kepakay mapiakay parangay man to mapitan bialin so parangay ini kagudkan yan. Ayang kabubayan ka kupagaring ka, loks ka, ginamain ka, nasuparatya si ko Allah. Once ay manan yan ay kabubaya ka si kutaw na suparate si ko Allah insyaallah ta'ala na di kanun maapbelag sa kaya dunia na manan na sano nga na maores isano nga na kendudan bapen na ay manan yan na ketatap so bubaya ka si ko pedaka kagi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miater yan na san sa tao ap kebubayan yan so pagarin yan ayap kebubayan so aswat si ko Allah na pedutus si ko pakasirong ko sirong o surga agin ko tomya katuna ang ginawa ay kaya kebubuya iran na para si ko Allah subhanahu wa ta'ala idapat kaunsan adnap kebubuya na karya mapaparatian si ko Allah dapat naging utak-atir Allah fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim Kataruanan Allah subhanahu wa ta'ala may pasanditan na numataw si isa naraka kagiraw sirang ko na abadmbu may lain yan so padiyan ay manan yan na maka na naraka nanti ginawin na abadmbu tinanda so padakan si kagi apsiksaan ay manto na miyada si miyada si nakaginaduhan miya apsiksaan na terong kono Allah miya safaatu pagarin yan miya safaatu pagarin yan mapaparatian si iku Allah nasa kama bubud na pagaring ka, ginawain ka, bulew ka, ako katatago ka sa ging dunia, katatago ka sa dunia, mapaparatian si ko Allah. Ang kanyan mga bumasyafaat. Na matulay mo na famala namin syafi'in, wala sadikin hamim, ayamanan yan na ded na bar kami syafaat, ded na barang kewa, nakada ginawa yakan. Itu semua tahu din maki giginawa si ko paparatian, kaya bubayan yan na yang utama mala ko dunia mala unsu dunia pipikiran ka sansap ko ben ka ko dunia sakasana di mabubaya sama paparatian si ko Allah benin papasong sa mga ulama ana pipikiran ka sakatenira rakaanan sa ano na mori I know dapat takay na pagdating ka sa mga ulama kanaba ka kagis ka na mauna ako dunia mauna ka samnang ka pipikiran na kadalawa na ka profesional dalingan pagdatan sa mga ulama di nga taw na profesional sila ng musik Islam sekarang profesional kasih dunia na dingga pegadatan bakal lipati so hadis Rasulullah kata Allah sa hadis qudsi sa tawari dunia so mga waliakan nasakan nati wallahi ridu ini kan nasa kasana mana niya na dadatian sa ulama mana niya na bangka din na papasong patut rakana pipimpianan nakakapara kanu maatu na sa alungan na mo rin na masafat kanyan ginan mga bangsa may mga pagariami yamanan niya na pangilain tanong na sumapia bulay ka si ko dunia mapaparatian si ko Allah kawiyatan kanyan sa simba si ko Allah mapakatanod ganyan si ko masa matatampar ka sa dunia ka kugupang kanyan si ko kapakawida akal ka kaptero niya ka so kamapian ka kebulungan yang sorata ginawang ka mapenutudar ka so kiara manan niya na okay to no agama Islam gina ni mapia ina na kay mapia bulay ka gina na manan niya dudun so parate si ko Allah subhanahu wa ta'ala pia penaki miskin importante na mapakatadum kanyan si ko Allah pia pan mituak sa bulawan na mimpalay pa sa bulawan na mi share pa sa bulawan na mi katrem sa bulawan mi tengok pa perlas
na upunda on parate si ko Allah subhanahu wa ta'ala na dead na ki ayamanan niya na bali niya si ko Allah. Benar lawan Firaun. Tama ni man to napkelu sa Quran ayamanan niya napkerang tan wallah. Kagias kan niya na daon so parate si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyalay mabuap kerang tan wallah sesan so karun. Tama ni man to na isig ko dunia. Dalawan niya na kawasa. So tigira na pito pulo akuda apakawit ko gunsi utamo kian kada kala bultian kada kala gunsi o bultian pito pulo akuda apruran on pito pulo akuda ay manan na pagawidun na ayam analalagna tama ni man to na kerang kita na Allah subhanahu wa ta'ala na bango to kulawan ni nakay di nga bu kulawan na napakalang benco parat yang kasih ko Allah sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taman din man to na pagkaloy sungaranian. Taman ni man to na mababaloy kudua si kumapia. Kudwatun hasana. Perawatan si kumapia. Natunas kanian. Anta Rasulullah ba milyonaryo. Ba malaikat dato. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da tamu kami ni ganatian. Da tamu kami ni ganatian. Ati sumanga saliantinya na ibu piteronia na piteron lam yarithu dinaran wala dirhaman da barak namya waris sumanga ulama ulama warathatul anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman walakin yarithal ilm sumanga ulama ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sirani mababalo ya saliantiakan si kuliya lupa ugid na da berarakan miya waris tamuk dirham dinar Dahil na bayrarak miya waris rarakan na ilmu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan mga bangsa mi mga pagariami ayamanan yan na perawat tanu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabalui tanu ali tanu dinggal baka sumini baga kian kita no nagumisa partano sa ginawa tanu so ini sa parean kita no mga maasiya di mga pipiya penggulaulaan lagi du kata kabor gusto ka pa kasi kapaka dengke sakasana masagiga mading kaya na ito buat kasih ko Allah na pagaling ka sa betadi kapunga mata amare itaka na dingad maboso surga sasanta kabur mambuan napakaling ka sa betad maganso puasa na punga kapantagi kapatay ami papedo sararabka na suka pa kabur kapake lain-lain lau na galbukyan na kapag ilaylay na pumapipigiran ka na pumakapatagi kapatay na la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin nari tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masuk sa surga sutaw ayat namin papenuh-penuh si puso yan kaya taguan sa puso yan sa isimbu indang at nikap isimbu kolapong kiber Asakasan malaikat bernati gubat kasih wallahu subhanahu wa ta'ala ka angka makasulci ko surga kan tahu di perasa-rasa kan tahu maksudci ko surga di ka penggirawi kabu ke suci ko surga latip ka pakka kaburi gira kya ulugang saran soka miarat ya padeng so kwartonyo ada irpano nap kaya wang kadang abuda ma apa mai pai kasalatang ako terakam ayamanannya nada airconnya na maka ngingi saukad na makalalalis ka din na aya penari ame kasihkan jagiang ka na nakubur ka din na bangkaon erpan na din na bangkaon solo da duan kaden kadikam pakaunton da dikam pakakeled na udah miyang bulan kayamanannya na mapya ikububer ka wallah ay dapat kaon ame ko matagu kaon baka kumay pakiwataan ka, baka kumay wata ka, baka kumay pagaring ka, baka kumay ama ka, ina ka. Ded na kaya bayaran kumar ka ka. Ay nga pikiran na sumanok sa tanomyaw na siran din. Loks pagari tanomyaw na din siran siya. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to ba napkigup pa kaon? Iman to katawan kay masasuiran. Na di nga katawa na bangka ni mapangantok na ibut na ato na kigup pa kaon. Naya buki gu pakaw na peng ni kasi ko Allah na utarima Allah na kiu paun na dapat ka kumiya wafat adid na pupumang niro na wata iyan ka langong penawata iyan na pala de penamanan iyan na miangatad ko dunia para beradusa miya rasa-rasa kisiyaki itu duin-duin iyan
Ana mele nga siya kito mararasay ka kataw na kadin sumanga minibuga kaya na yamanan niya na mga rarata yungar. Ha? Nanananas ka man buna diga pagin ka na ginawang ka. Swake swata ka na pagnaw ka ha. Katan sumama madrasa dulug na kaon ha. Swata ka dipsembo yang baron tayang aki ha. Dipsembo yang ari na kamnar kaon nanan. Wata ka na dabang kompet dabang on saged ha. Di kaon maptuli kumaba pa yan, di kaon maptuli kumabubu yan. Wata ka na di dabang kaon na yamanan yan na sobra sibu si Mrs. Kaulina si Mr. ka aya dapat ra di pagno subut tapo yang nga sa ikon makanaw ha nabang ko na ugupag yung kana nakaptengu-tengu bingon ni gira subu ka baratoro-toro ka ha mala na redueng ka upun ka di pukawa ha bangka dem pia baya kate nap ko magyang kay puasa dapat ka sagyang kana na wata ka di pusa tantud na kay ambarasa iman to na po masuk puasa na tirwang kan wata ko lain na imanan yan na iman to na po masuposa na rey para dugad na pagamal kaon sa mapya ka basta di ka magamal na rey duyo kung aden na katan so duspur sa ititi dagadakar ka ha makaw masuposa po kaw nga suwata ka ha na turuan kasi ay manan yan na gunan awang kasi kumamasjid pango niya tinga sa kapasong iran si kumamasjid ha wata ko lay iman to na magan suposa ato na ipagalutan ron pagamal tano kami anan yan na para mapiaka pa mo Ramadan na emanan yan na limpyo sa mga puso tano makasagtano si ko mga amal di tano mibubaga ko kagalabag sa suna ha gina na kay mga bangsa mi mga pagarya mi pagunaan tano ha gina niya emanan yan na pinaka-importante kita no saging kay kapakaw maging kay ulan-ulan na Ramadan iman to na iya buwan lambos saging kay ulan-ulan na Ramadan na benda walu gawi ha iman to na ika-20 aguisa si ko emanan yan na alungan na ulan-ulan na Sha'ban ha na ayabu ulan 29 sa ulan-ulan na Sha'ban nati 20 walu gawi na emana ni na maani atatano sa moto na si ko April 1 na pniata tano ha na 24 man to si ko March ha na umaani atatano na si ko April 2 pupusa tano din ha na dito no maani atana si tano ko April 3 ha na pupusa tano din ha na dapat ka dakan prepara du sa amal ha tunay prepara du ngab sa amal ka tunay pagalong ko gina na mga breed sa kuan nga ni pamisto nalawa na mga pepe breed ha mga watermelon andi mapi ang displayan okay nanan kapangawyagan nanan ugay na bang kalilipati so yamanan yan na kadnan ka askan yan hindi mreriski kapakaya yamanan yan na mi plano kadan sa pumtadan ka sa watermelon pumtadan ka sa dagangan ka ugay na kagya kuma mau mana da bangon mapesa da pambera kata wallah miya kapesa kapan kay mapita kagi ko ay mananya maabu kata diga di magitong malas sumya lapis raga ha kay da pa ambera kata wallah suwage so wallah nas kanani di preriski dapat na dingkap lipati so yang mana niya na simbang kasih ko Allah subhanahu wa ta'ala uway din pengawyagang kaden ugay na dingkap lipati so kadna nakasakan niya ni miya din reka naguskan ni mapaparsi ko kalang lang wanong kaden si ko dunia idapat ka unsan o masus atrakas wallah na emana niya na panakan niya rakasul limo yan tunakatirutu wallah law anna a'udzubillahi minasyaitanir rajim law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard Sawajikum mana yang ko takatir wallahu subhanahu wa ta'ala umana ya'tig wallahu subhanahu wa ta'ala kumarati ayas isa ka baryo isa ka sagurumpong na yamanan niya na amanu wattaqaw marati asiran si ko Allah na mananggila silan malakan siran si ko Allah subhanahu wa ta'ala la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard na laka anang kira natig wallah wallahu subhanahu wa ta'ala so kabarakat amata tagusi ko liyaw lupa nagusi ko yamanan niya barakati minas samawat makapupun si ko mga langit nagusi ko liyaw lupa sama to mga bangsa mi mga tunganami mga pagaryami na aya besa yamanan niya na pririskir kita nuna so wallahu subhanahu wa ta'ala gina ni aya pato terkita nuna mapakalala tanu agyang koto ayamanan niya na pangnitanu si ko wallahu subhanahu wa ta'ala madakal sumakatir wallahu subhanahu wa ta'ala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
Basta malak nga si ko Allah subhanahu wa ta'ala di kanin pakarganan rizki ang ganyan sa amanan yan na di din kagagama magitong sama itong mga bang sa amin na importante ipagalaw sa kay ulan-ulan na Ramadan na sukalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi mamuan yan pitero na emana na pagalabakan tanong sinagyang kutwa kapaka la o kalak tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Laman lagi ito katiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sabat si kumana yang kota katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Hai sumya marate ayati Allah subhanahu wa ta'ala. Hai sumya marate manati wa Allah subhanahu wa ta'ala na sumapa parati an si Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus siyam. Ini paliugat rakano suka puasa. Lagi deden kini paliugat non si kum yang onaniu la'allakum tattaqun. Kaangkano mabali ma'lakan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan. Ini paliugat rakatano Allah yang kaya puasa antano mabali ma'lakan si ku Allah. Lumendag sumanga pusutano. On madag yang kanana kata takabur ka. On madag yang kanana kapakasig ka. On madag yang kanana kapakadengking ka. On madag yang kanana yamanan yan na kipupuro na ka si iku yamanan yan na ginawang ka. Dud na lawan na ka. Malagi-lagi tano si iku Allah. Ina mga kanaba kagi yamanan yan na. Ba, giyang kaya puasa na baad na tiap lesun wallah agiya bu piali gutanon. Aya bu tiap lesun wallah. Aya bu biganon wallah sa rohsa. Na so piang aluitan. Piang aluitan sa giyang kaya may po sa pitugabi. Na so ayam na piangaluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya pakarayag tanong to makaliyo-liyo na upuong ka muslim ka adi ka papusa piaso emanan yan ay suka fair na nangutap karang tanong Allah masih sigurado no to innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ayamanan yan naging utama kafir mga musyrik na ayamanan yan na inong kiriran sa Allah na matatangod na tausiran si kunaraka khalidina fiha. Ugid na sumu'min Muslim paparatian yan sa Allah. At Tuhan yan na dinian penggelebakan sa ini sugun Allah lagi duka pusa. Ana pipikiran ka ayamanan yan na upung ka di pupusa. Ugid na pipikir na ka Muslim ka. Imposible yari. Maranaw ka na piyag yung kuto ayamanan yan na ayamanan yan na matao tero, matao sumabot na isin ko ng tituan yan tignan so Allah pangalan ka na kaswala ipkelkian pipikir niya na Muslim okay na upo na ka di penggelbaka so kababaluin ka ang Muslim ayamanan na di ka papuasa na pipikiran ka ayamanan niya na bagyan ka naging kota siksa o Allah subhanahu wa ta'ala padakadin ko di ipmor ka ano mga malaikat tadi ran isinta dapat kaunsan niya kadagdag ligira puasa ayamanan niya na bayaran din nakisasang gupa agyang kote ayamanan niya na mineral na pikileran si kumadaklatao ati owario sudi pusa suari suba iya miya privilege mahahayod na ayamanan niya na di ka pakay paglaybin sudi niyan kapkenian kapaginamian kaya manan yan na sinia puagaman aya penaris ka abded na bangka aya manan yan na sendod kami apa kay lawas miya ka begbeger ka na di ka papusa ay daw na di kun katawan benda langon mga malaikat na gusto baraw tano-tano di kaya ni sinta prepara duka saging kaya ulan-ulan na Ramadan bapiaro kon kaya patu di sana pas na suun rekanan wallahu subhanahu wa ta'ala pamuasa kaon sakasana inakulay, sakasana makulay, suwata ka di po sa siya pang kaki, paapusaan ka, paisiap na kung suwagamang kagam Islam, ginambuyo kita apapagpadayo sa lungan na mori, ginambuyo kita kababaluin na wata ka pure na ayamanan niya na siap niya suwagama, upo niya di siya pa suwagama, miyak kalala na reduin ka sa lungan na mori, miyak kalala na kalaban ka sa lungan na mori,
kepakaiaskan ni sembi tekar kasau duka si ko neraka jahanam di intumi pusana neraka di ganian mitelon talon siapa angka semua wata tanu semua kang udaan siapa tanu siran si ko agama tanu agama Islam ginani kita kipagpedan tanu siran si ko surga Nah, iman tu na saya tanu sa giyang kaya pakataling giyang kaya ulan Ramadan malu tanuron malu sa pati mana mga peciku kalbihan yan bakalu na ditanwe di mama guyata si ko yamanan yan na ditanulikan kada bekas ko agama tanu agama Islam kapa maguyata inin kena ba ini na yamanan yan na uba kapupursa kapa maguyata inin na kena bapna yamanan yan na uba tanu di ipapamagusyata kakatawa na miya mandakal si ko mga pagaritano miya kadak-dak lang yan gina wasiat ipun siya kay yan taman siya kialok siya na pamain ka kung natigin sa wasiat ebit na problema na peswasyon bayang na di mataw simbayang uhid na kapa maguyuta inin may na katawan niya masutot tayo na ba din namin emana na madadaray no niyan miya po kautano kau to bilas ang tanoron Allah subhanahu wa ta'ala so kapuasa si ko dapat sa kalbihan ulan Ramadan na so kapuasa iron. Tunay ka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat si kumanan yan sanin sa tawati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasaan yan sa ulan-ulan Ramadan. Para tiyan yan si ko Allah nagu-ara para piyan si ko balas apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala April laundan wallah sulang ulang unomian dusan yan na dapat ka bangga kata hari praut kau namanya ko sa Ramadan ini ko di penia ta sa sana di ma atimpos sa kadna ya miya kato ato adna miya loks na di menpakat de kun mga atimpos napkaron yan di mamanutud pia kaya ya kenan kina ni dapat kaya pia kaya ya miya kororo ka sa dusan na ngap ni pamanutud dapat teman tunab para dukan jagyang kaya puasa ka pagama na ka galbaka sa kuber ka wallahu subhanahu wa ta'ala an ka mako agyang kaya rila ayamanan yan na imbagay niyan ka insyaallah ta'ala pala kesuy ka sa kawawatay asar mamuka sa puasang ka na siya peneka dika ayamanan yan na dika pemukag dika penganiaya imbaga kanan kapusan na emanan yan na paapusan sulang wano anggota ka as-sawmu junnatun so puasa na rendinganan paida kana yawma sawmu ahadikum fala yarfuth wala yabsuk wala yajhal fa in sabahu ahadun falyaqul inni shaim rawahu al-Bukhari wa Muslim Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so puasa na rendinganan si ko naraka igira si ko kada daun-daw odi na upama ko di puasa so isarakan wa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat na si ko kada daun-daw na uba ka di tersa marata na gu ayamanan yan na upama ko adna mga tao ay manan yan na pedali mereka uli na penaruangkan yan sa mga rarata di kana di pamaninta na tsubar ka ba din bangan terwa ini saimun mata na kaya sa kana di ko manali di pusa dia ko ka kiswa-swa ginan uba may kupas na miya kalalaka ay manan yan na di maghimbubunu marata to na so ikadua sabab si ko kagan naging kay oras tano na itsip tigirana so kapanan bayang sa mga sunnat ko kagagawi ko Ramadan miya kalala na ni balas lagi duka tarawih katahajud miya kalala na ni balas lagi din mambugi to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari wa Muslim sa din sa tawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa itindigian sembayang si ko kagagawi lagi du tarawih udi na tahajud imanan paratianan si ko Allah wahtisaban nagwara parapian si ko balas wallah ipamagitong yan si ko balas wallah subhanahu wa ta'ala irila undin wallah sulang ulang unam yan dusan yan idapat kaunsan sakasana di penap tahajud tarawih bubu ka lampan ira kay mambu puasa na ni kira pagane so puasa na ke penuh-penuh so masjid ina na babudi emanan yan na
di nggegar ngita ka di peka di makap ke kami na di makap lengita tigiran ugid na isa gawin napkelbatan din namay din kumagan so kalau kan na bu manaki apkila sa masjid na so ndung na chima to na rio to sacrifice santano sacrifice santano so Ramadan sembayang kaon puasa kaon ay mana na kenapa membuat ibu sembayang kan lagi tarawih semua waktu yang sembayang kada mana balu dengan digapu sama digapu sembayang ginani pagana ya una yan agama tanua agama Islam ikatlo kalbihan mala mapapadalmo nagyang kutu kasus sadaka afdalus sadaqatu fi Ramadan ayat rawahu Tirmidzi ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lebih sadaqah na siku susadaka siku lanulan Ramadan dapat kau san maaf si sadaka ka rili para duang kad naging kana napirak ka namay ko Ramadan apia sawati pamamagay ko na apia dua timaga tos pamagay ko pamasa asa bread began ka saging kana siringan ka pamasa asa watermelon began ka sa saging kana siringan ka para malabala sa makuang ka rili para duang kad na may ko Ramadan na sulugo ikaw pakang ka ngaman padangan na may ko mabugataw na kiya siruang ka di man ka pa kayo mga sisiruang ginawa ka so tigira na mana niyan na sira bupang dudso bidakal ikapatama papadalam sagyang kay ulan-ulan na Ramadan na insyaallah taala panita ko Allah ang pala-palata nurun din ayamanan yan na miraot na maapagamal tanurun na mala unibalas suka pamati sa Quran sadin sa tawa tayo niyan suka bati sa Quran nakaso ulan-ulan na Ramadan na syahrul Quran ulan-ulan na ayamanan yan na kiniturunan si Quran bakal antano sukabat ya sa Quran ay dapat terkita na mamakapiratan mamakatamat sabab ng mga bangsa mi mga pagar yamin amya taling umagyan kaya oras tano ay amanan yan na miyak ada segede na sabab ko ay amanan yan na katatagun sa 5 minutes insyaallah ay amanan yan na ditaruh di kapakang bela-bela kagira so 5 minutos na amanan na bainin na advertisement to aging ka estisyon tanong na nagid ni kapudo sa Amerikano penalamatan namis kanu sada pito tamanan na panalamat siku kaya pa makin ganior kami balasan kanu wallah sa madakla mafia pangnitak wallah ada meter tan si mafia na makanggir kita naguna wadman na meter tan si amara ta adong kasanang iso pa makin ganior gitu suka balita na manusia sa ten sukap keribat sa ten sukalipat na usukap keribat penalamatan namis kanu sada pito tamanan na panalamat gu penalamatan tanong mambuag yang kaya manan yan na kasasabapan sa ditanuli ka pa pakai nga sa kawang yang kaya Ranau Radio Broadcasting and TV System Corporation DXSK 95.5 Call FM Barangay Raya Sadok Marawi City yang kaya Chief Technician si Ranol Entong ug yang kaya Technician si Larry Swan Romeo ug yang kaya si RJ Derecho Penalamatan tanong siran, si kukipagpadaan tanong sira, kiran, sagyang kaya sabala kwarto, so sacrifice sa niran mambu, so emanan niya na oras siran. Gyan, nikap sila mami kulang, wanam ya mamakinigar kami, sagyang kayang bala-bala, gyan ko tamalok sa kung sagyang ka na municipality butig, salam rakanusan. Panita ko Allah bakanud mapipia, so pamilya Manardas, gyan ko to abyakan na si Ustad Haji Mahmud, gusto makapagarin yan, gyan ko to bapakan na sagyang ka na Masyo, si Alim Sabdullah Makala, bapakulay, salam rakasan. Ugyang ko tumambuha bapa ka na di mamakinag si Alim Salim Dayfullah Umar gusto pa rin na si Alim Haji Abdullah pananggilaan Masya Allah yang ko kaya preunion Raja Family Masya Allah tanto kumapya kileta na ron salam rakano so family Raja balasan kano wallah sa madak lamapya sino to minilembut sa yang ko walay barangay chairman sa Kalaan so emanan yan na mga bangsa tanong yama makinig sa giyang kayang bala-bala di tanong mapang sumailano ira na importante sala amrakanusan sa giyang na madar payo sumalok spagari tanong giyang ko itong mapanuwana kan sa giyang ka na detsaan ramain pagalungan lagi-lagi yang kota si Haji Junaid Cakar Mamandu Haji Ali gugyang kota daro dupay na si Haji Junaid Haji Nur Hidayah Bidar Bayabaw Haji Rahman
salam rakanusan gugyan ko tumambu panuga na ka na mababalo ya tetandingan sa gyan kanana madrasa tano mahad as-sadikin di ta'limil kitabi wa sunnah. Masya Allah tanto kumbailay tano gyan ko ta suportan yan sa gyan kanana madrasa tano dabat tano ay manan niya mapkinanglan pantag sa gyan kanana madrasa uban yan ay manan niya dipkibgay. Masya Allah siap no Allah gyan ko tuwa si Bapak Haji Najib Laks Mama gugyan ko tuwa darudo pa yan si Bai Najma mga kupmama salam rakanusan mababalir na presidente yang kota Bayawakan na si Haji Yasin, Engineer Haji Yasin mga kupmama ug yang kota Vice Presidenta si Haji Sulaiman Vice mga kup Yan ni kapaguda sa Amerikano mga bangsa mi mga pagaryami yami mamakin negara katano yumanto sa mga murid tano sa mga ustad tano sa gyang kana madrasa tano mahadas sadikin. Special mo sa gyang kota daro dupakan na si Mushatiri Juhaini Junay dawi tama mo tawakan si Shatiri si Al-Juhani pamakin kumito sa Martunus, si Marjani, lang kung ano sa langon po makinagkatano sa bukada kalagyan kaya amanan niya na mga bangsa tano, madala magtiksar katano, na amanan niya na salang marakanusan, yakan pamdun sumayang aranyo, suma seminaryan tano, sagyang kanan na timber, salam marakanusan, gyang kota kabayan na frequency, lalang sila no to amanan niya di makin nagpanto kalabanon mapi, inshallah may kuahad na mga seminar tanop man, dito na mga seminar sagyang baya po sa ahad, suma seminar tano mo sagyang kanan na barangay dado di Chan Ramain salam rakanusan panita ko Allah banud ba pepia masa sampaitan sa kapipia ginama gini ka pagulo sa Amerikano mga bangsa mga pagariami sabab sa ko ay manan na kapatataning maging kay oras aging kay mga guru tano mga patino pa na isaging kay raudo turkuta wapilanaw kapaguluan ni Alim Ansari man dumapan ng taon nakataging kay si Sheikh tano si Sheikh Amin Haron mao na ang paso pakat tatete ang tano lalayon sa serbisyo niya kita no ipinadakar kanong susalam gebu suwata yu bangsa niyo so Abu Shatiri Abdul Muhaimin Haji Mahmud Manardas salam na kan sa kanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.